Hadin gejinglet penyesok ke arngut ke MLA ke parti Kongres Syekh parti NPP ke bekentop iu MLA ke mau hati ubak Charles Marngar ubak dairu presiden ke parti Kongres Rimboy badu MLA ke umsning Dr. Celestin Lingdo ke parti Kongres Sapok Kalama jangko Rimboy District Congress Committee Kilayok banjit biang di kinong ilang batumai ke parti Kongres Rimboy District kini kinong ilang batumai ke parti Kongres Rimboy kikentop iu presiden lajit dauba MG Kharshan Lor Working President GS Syadam Senior Advisor Stanley Wes Rambai, Advisor Adrian Khain Melimngap, Vice President Rocky Marwin, Prang Singkili Reverend PW Penar, Shalwes Malai, but General Secretary Defender S. Lamare, but Kiwi. Hadin ba nilai yang kijia, hakin lagi benai ki beladap, hakaba ki arngut ki nomi khmat kena dalam jangka Parti Kongres Napo Rimboy District, kata kalong Iba Charles Marngar, golong Presiden jangka Rimboy District Committee, angkat bat Dr. Celestin Lingdo, kilami no na kaseng na ke Parti Kongres menpenyeso ila dia bat ke Parti NPP, harangkat bat kejingdan lang gini ba Gabriel Walang golong MLA jangka Nungston. Ke nakaliang jangka Rimboy District Congress Committee hadin jadi perkat berseni bah nambah jangki katukan ni leki tayo ay perkat dengan ipuson kumno ba entlan ya parti halor ke jingduno jangi ya presiden barang ba jangka distrik kilayo ya karai mentakasi bansim ya kesenjam banjit ya kinong mikmat ya kinong yalam batmai jangka parti kongres kentup nadu presiden Working President, Vice President, General Secretary bat baru kinong krikam jang ke Parti Kongres Sapok Rimboy District. Tingidan hangge menta baru ki nagikam di batmai akiba ke District Congress Committee menta kasi selaibit banjir ya kinong kitam di batmai jang ke Parti Kongres. Kene kejanmir ke bamenta ndak jirai lang badi mundur lang jang baru ki member kinong kitam jang ke District Congress Committee Ilayo banten scam ya presiden bapura jong ke parti katai ide musar MG Kharshan Lor nangta working president iba Sunlight Syadab senior advisor iba Stanley Wes Rambai advisor iba Adrian Khain Melimngap ki vice president iba Prang Singkili iba Rocky Marwin i Reverend PW Penar Iba Shalwes Malai, Kumjuru Yau General Secretary, Iba Defender S. Lamare, I Astan General Secretary, Iba Donbok Lang Kharshandi, Ki Joint Secretary, Jong Baro Southly Ki Block, Kentup Nadu Ka Umroy, Kanongpo, Kamauhati, Bat Ka Umsning, Bat Hagbede Pat, Bat Ki Member Jong Ka Mauhati Block, Kani ke Komiti Kelayarai, bagi saya perkat pat hadian bengelayo ya ka komiti kebapura jongka Mauhati Blok. Your Secretary but Treasurer iba Lambor Bina.